pēr kua tata te wā e kite ai tātou I te waka ama I roto I ngā taumā heke heke nui o te ao. Kua rere te uepu whakahaere waka ama o Aotearoa ki Tāhiti, ki te wānanga meaha e tutuki ai tēnei awhero I Ngāti. Me ka ke te tākaro waka ama he taumata anō. The goal of the International Va'a Federation is to get the sport to the Olympics, and that was their goal right from their inception. But in order to get to the Olympics, all the countries have kind of recognised that what we had in Noumea and the World Sprint Championships that we call the World Sprint Championships needs another level in order to get to the Olympics. Koe nei te take e rere atu ana a Lara Collins rawa ko hoturua kē ki te huitahi me ngā māngai o te rōpū Va'a. Ki te rapu āhuatanga e taia ai te whakarereke I te whakataetai waka ama o te ao. Hai āwhina I te whanaketanga o tēnei tākaro. Whether there is an elite world championship created to cater for that pathway of elite paddlers, but then not wanting to lose what's really cool about the sport and the whānau aspect, and possibly looking at trying to have a world club championship as well. I tū te whakataetai waka ama o te ao ki Noumea I te marama o Haratua, I reira ka kitea kai mua noa atu ngā whenua toa waka ama e hoe ana, ma hue mai ana te hunga ka hore anō kia tūno pakari ki muri. Kei te whai hake I tētahi huarahi kia tāia e tētahi whenua te whiriwhiri I tō rātou tīma toa rawa, hei hari atu, hei kawe atu ki enei wai. Ka hore hoki he raru ki te titiro whānui mō ngā waka ama I te rā o ngā taumā heke heke toa whenua. Kua whakauru atu te canoeing. Ko wai ka mōhio mena ka taka mai tēnei āhua ki ngā kaihoe waka ama. In 2018, whichever country is chosen to host the Games can pick canoeing as one of the 7 alternate sports that they can choose from. If they pick canoeing, then there is a possibility that V1 and V2 could be included in the Commonwealth Games 2018. He kōrero e aki ana e nei kaihoe Māori kia tū rangatira a Aotearoa. A tērā wiki ka uru hoki rāua ki te whakataetai hui tawhiti o Aito, ka tū anō ki Tahiti. If we all train real hard, then our mentality all changes, because then we're all out there to win. By adding the professionalism in will take us to be ready for when that happens. Ina hoki te kōrero, whaia te pai tawhiti kia tata, whakamaua kia tina. Irena Smith, Te Karere.